دناف گورینە ئاوێدا دەنگێداران و چیفچیڤە چووکاندا بانگە خۆزایە چێت بە بانگەکە گۆمەڤەت خوینە ئەم دلسۆزێ ئاخاگۆ ژیان و بەدەوی دایەمە بن دەوێ بەرنامەیە ژینگەهیدا ئەم بوەرەنە دەماک و ئەمرازێن گەرەستێرکێ کەفش بکەن و بە هەڤرا بربچی هانەکە پاقشتر و خۆشکتر بە گاوان باوێژن ئەف دەم و هەموو دەمێوە خۆش بن گوهدار و شۆپینەرێن ستار FM ئەس دیسە دیالە عەلی پۆرەمە بخەلەکەکەن و پۆرۆگرامە ژین و ژینگە بخەلەکەمەیە بێ هەفتێدا و دیسە مژارەمە لەسەر ئاژاڵان و چاوانیە پاراستناوە بە ئەم بەهێوینەک و ئەم دەمەکە خۆش بە هەڤرە دەرباس بکەن بەلێ گۆهدارێن برومەت شۆپینەرێن رادیۆ ستار FM هۆنلکی دەرێ دمینێن هۆن دکارن لەسەر پێلا 105.3 هەروەها 104.8 لمە گۆهداری بکەن بەریە ئەم دەستنوچەیەن ژینگەهی بکەن ئەم دوخوازن بێنن بیراوە گۆ بەرنامەیە ژین و ژینگە بە هەفکاریە کۆمەلایەکە زیێن کەسکیە ژینگەهی هەروەها رادیۆ ستار FM هاتیە ئامادەگرن و پێشکەشکردن فەرمۆ سەرنوچە لە دارستانên مەریوانی ڕۆژهەلاتی کوردستانê di 27 تەباغا بووریدا şewateke mezin rûda bêtirî heftiyekê dewam kir lê di encamê de jîngehparêz Rêbîn Goranî ji ber şewatê jiyana xwe ji dest da têkildarî mijarê tora mafên mirovan ya Kurdistanê ragihand ciwanê Kurd yê 18 salî bi navê Rêbîn Goranî beşdarî vemirandina agrê daristanên herêmê hencîra ya ser bi merîwan ve bûbû Rêbîn Goranî 11 rojan dê nexweşxaneyê de dibin çavdêriya tîmên tenduristiyê de bû tevlî hewildanên tedawîkirinê lê piştî 11 rojan ji ber nefes tengiyê jiyana xwe ji dest da torê diyar kir got di nava du mehan de hejmara jîngehparêzên dê dema vemirandina agrê daristanên Sinna û Rojhilatê Kurdistanê de 4 jîngehparêzan jiyana xwe ji dest dana di nava wan rojan de jî şehîd Rêbîn Goranî jî heye rêxistinê got ji sala 2018 ve heya niha di şewatên cuda yên Rojhilatê Kurdistanê de 12 jîngehparêzên Kurd jiyana xwe ji dest dana گۆڵا ئۆرمیێ bi temamî zwa bû wêneyên peykeyên nû yên nasayî nîşan didin û گۆڵا ئۆرمیێ گۆberê duyemîn گۆڵا herî mezin a şor a cîhanê bû bi temamî zwa bûya pispor hişyariyê didin got zwabûna golê dê bandoreke neynî li ser turîzmê û çandiniyê bike wêneyên peykeyên dawî yên nasayê nîşan didin got گۆڵا ئۆرمیێ got li bakurê Rojavayê Îranê ya bi temamî zwa bûya گۆڵا ئۆرمیێ got demeke dirêj wekî duyemîn گۆڵa şor a herî mezin a cîhanê de hat nasîn ji ber kêmbûna baranê rêveberiyan rast a avê û çêkirina bendavên li dora golê bi salan hêdî hêdî qelis bûye û aniha bi temamî winda bûye herêma ku gol lê bû niha bûye deşereke ferahiya bû xêve rojnameyeke Îranî di hejmara xwe ya heftê Îrûnê de nivîsî got zwabûna golê pêşbîniyek bû di nûçeyê de hat zikirkirin ku parêzerên jîngehê û pispor dest pêka havînê de hişyarî dabûn û gol heta dawiya havînê bi temamî wê zwa bibe li gorî pisporan zwabûna golê dê bibe sedema windabûna dehatên mezin yê turîzmê herwiha bahoza şor a godê derkeve holê dê li herêmên Rojhilat û Başûr û Rojhilatê bandoreke neynî li ser çandiniyê û mercên jiyanê bike hikûmeta Îranê di salên dawî de gelek projeyên cuda pêşxistina da ku golê biparêzin lê belê ji ber zwabûna domdar û kêmbûna ava binê erdê ev hewildan serkeftî derbas nebûne
ڕۆژنەمەڤانên ئاژانسا هەوارێ راپۆرکردنا گۆل حەوشەکە مالێل ناوچەیە سیڤانە قامشلۆ زێدەتری سه جوورە ئاژال درەوشەکە زەحمەت دەتێن پاراستن. دناوان ئاژالن گو قەفەسێن تەنک دەهاتنە گرتن مینە شێر گور هێشتر جێلەک و گەلەک ئاژالێن دن هەنا. خودیە حوشێن و بار خضر دیار کردیا و ئەو ئاژال بریا فەرمیش باشوورە کوردستانی ئانینا لە تو پیوانین پاراستنە مافێ ئاژالان تونەنا. شارەداریە قامشلۆ ڕێڤەبەریە سەوالداریە کانتۆنا جزیرە گوتنا و ئەو vê mijarê neeleqdarin lê desteya jîngehê ya herêmê sozdaye û ew ê vê rewşê bişopîne û raporê amade bikin. Danezana cîhanî ya mafên ajalan diyar dike ku ajal divê di şertên baş de bimînin û qedexeya ku ew dibin şertên nebaş de werin parastin. Guhdarên hêja guhdarên radyoya Star FM ji xwe derbarê ajalan da û çawaniya parastina wan da me mêvaneke pispor girtiye dest. Mêvana me jî Bêrîtan Îrlana nûçegihana ajansa Anha yan jiya hawarê ya di derbarê em bibêjin vê mijarê da û hûrguliyê wê nakê de em ê çend agahiya jê bigirin dest ji xwe em beriya ku em hevpeyvînê bi hevala xwe re bikin. Beriya niha nûçeyek di derbarê ajalan da yan jî parka ajalan da amade kiriye. Dema te baş wê mamoste Bêrîtan. Dem baş. Çawayê hêvî dikim tu baş wê? Başım spas em ji hêvî dikin hûn baş bin û em hemû demê de hêvî dikin ku hemû guhdarvanê wan jî baş bin. Zor spas ji bo te mamoste Bêrîvan ji xwe bi serî da ez dixwazim spasiya te bikim ser vê nûçeya di dema dawiyê de gota em bibêjin bi xwendevana ra parve kiribû di derbarê ajalên ku di parkan da jiyan dikin. Rastî nûçeyek gelekî berbiçav û him jî balkêş bû. Em dixwazin tu bêtir li ser vê nûçeya xwe yan jî vê nivîsa xwe ji me re biaxivî çilo bû, çawa bû, naveroka wê nakê bi çi rengî bû û çima bala te kişand? Berev rastî em jarê de yani ez bi xwe şexsî ku lawran wek parçeyek ji xwe dibînim û çawa ku em parçeyek ji vê xwezayê ne ew jî parçeyek ji vê xwezayê ne û divê yani çawanê jî xwe dibin bi heman wijdanî nêzî lawra bibin. Ev zêde vî alî de nekestiyariya min ji bona lawra heman bêne ji bona xwezayê ji bo darekê yan jî giştî ji bona av û giştî xwezaya ku em tê de dijîn heye wek gelek insana ji ber ku em daya wan dijîn hawldorek me ya bizden spaqij û delal nebe em ê jî nekarbin bijîn ev ji bo min giring e û lawir jî parçeyek ji wan in û xwezayek wan heye. Mînakem bêjin wek me nûçeya xwe de dayê diyar kirin lawirên wek şêr wek hirç wek rovî yan jî gur xwezaya wan heye û divê xwezaya xwe bijîn çawa ku insan erê çiqa niha insan ji xwezaya xwe hezbe derxistin jî lê divê em wan lawran jî ji xwezaya wan dernexin. Mirov di tarîxa hene heta niha de hewl dane lawran kedî bikin mesela bêjin bizinin mirîşkin yan jî em bêjin kûçek pisîk evane hatine kedî kirin. Demê xwe de mirovan ji bona berjewendiyê xwe ev bikarayê guhdarha jî bikartînin lê mixabin spî demekê lawirên ku me bi xwe kedî kirine em vê carê bi xwe wan naxwazin. Em bila mînekem bêjin kûçika em bikujin. Me anîne vê rewşê ku ewane ji xwezaya wan qut kirine û niha jî wekî ku li ser serê me bedane em nêz dibin. Ev yani ev mijarane bala min rastî pir dikişînin û wê demê ku me em pê hesiyan li dewera Sîvan parkekî lawir heye û nîşan zaroka din. Em jî çûn me lê hêrî rastî de qas ketim hindir ez acî bûm ji ber yekem tiştek ku min dîtî roviyek bû di qefesek pir teng de bû û rovî pir xuya bû ku yani
چه من دید رابو سر خواه یعنی بیاکریان بارون خواست یعنی بشتگل یعنی سأس فربي اشياء واز در كتم وما وإذا ما قلت ام في بكنوچا يعني ام وان بلا بلا ام وان لوران جور درخن يعني جيك باشتش بوان وجبروي ام تنكلك سازيا ما بخودی و را خبیر راستی خودی و افانا دریه سیمان کار در بکشن و آنینا وی هریمه بیکو جیه گنجاو جوانا کبی بیکو پروژه خوان پیشکشی بلدی شرداری یا جی جهکتن زین اکولوژی بکن بیکو و بکن در باز کرنه اما میدن لپرس کرجی بلگه وانی تندرستی جینینن راز دکتوره که دچه جمعان وان کنترول دکل بفی آوی حتما در باز کرن و خودی ورگوتیم دریه سیمان کارجی گلک دماکوس اول تین سکنانن جبونا در باز بونه گلک و دمیجی پرسکرید جی نخوش کردن یا جی دمرن ارجی شرگود و آن هاتی افر اونها دیمن خرابون فساتین شکدانه و دیگه قاشو دچش خارا لیدنی را راسی بخال دیجی ویمن یعنی اون دایی کو باوی کو ویل لاوری ولو نشانی زاروکی خوابی که از بین پرسکریکتی ده هیا لاتن تلاوره که حد حبس کرن و دبی نشانی زاروکی خواد که از زاروک و پشت و پر خوزایی ببینه که لاوره که حبس بکن از پشت بخواد زاروک ده انسان دچنور خویه جبان نه غریبه کو حیوانه کسابه افسکرن لی راستی مثلا مینا کس بجه روکه که محبه از حیات دناب مرستجانا مشبر کن نپرورده باشه یعنی وقت چه وزنی چه هاد بیرا من دم از ببینم بله از دم بری کوله دم کولتی ده ستسالین رشته این تاریده انسان را قفص اون در بخصوص نشان خلقید کنن انسانین وصل كيش بنيان كولا عيني تشتغل عيني ذهنية يعني ذهنية نجوهرية هر تشت إنسان خو هر مركز ببينه وهر تشتيدن جبونا كيف خوايان بي خوازاي بقشتي طالان دك جبونا دقائق كيف خوا يعني خود دال بشتريك جبوي الدش بيش أم دخوازن الدجي بيه دشمنیه که بدن آواز کردن یادن هدف من هاچه من گفت ام به چه پایوی برنادن ام چون داری شاره داری از 2 سال او روی داری اما هینا رخصت نهاتیه داری یعنی هینا شاره داری به نحسیه جی لأز بيجن بشاره داری ده هنه کس به حسیه بون لوقت يكون يعني تشتغل قريب جوارا نزحة توجي وتشتغل جرليزي بان بوسا نيجي ولا تحبوا هناك أندامة إذا ما شرداري رجو شرداري جو ويقتصر إذا ما نكريان نجبو رخصته ونجبو عليكاريتي يعني نجبو بروجيكي إما جو أريد بس دي تجبو رخصته أو نها تبجي تبهم بتشن يعني القانون تبهم بتشن بس يمشون شرداري بريادك وهر رخصته عن شبكة ليه مثلا شو أنا يبي أي شرداري وهمان من الصحة يعني قلت نجري دايما مجار ويز قلت فرنجام صحة أمشون جام صحة نجري دايما يعني بشرب بري مدان جي سوالداري لأمزان جي سوالداري نه کاری وانه اوانش بر اوانه تنه به مثلا مش لاورن نخوش لاورن كنت انا كذكرني يكون شيء ونو جوست وان سود جست مينا تنجن وقت چیله کو وان و مجوله به خودی کردن وان و گریداینا یعنی اوانه نه البستيان لاورن ده است اشترا چون يعني ام دشون كروسا ام دزوالا دريا البدريا دسته اکولوژی یا کانتونا جزیره ما پرسکر وان گفتم آنجی نزانی و بشرا گفتن تمام هم یک جار بریاره درخواستم که هر روز کنترل بکن و راپور کلسر آماده بکن و راپور دیسا به دسته شهرداری و کمیته شهرداری و یه اکولوژی راپور بکن یا ربری خسر یعنی وان شوزه بساده هنکی وان دلی ماهینه کرد هربت أمي فيجي بروبينا يعني بشتي چند روزی أمي هرجي أكولوژيكا وان تشتي راستی أفي يعني راپوركات هذا كران رابشة وان تهوى بيتن همان نميدا ما أعرف برسكر قالوا جبو لأولين دي باركان ده قانون هكي يبا كرو رشلات الشوري هيا يانا براستی
أري دستة أكولوجي بو حتى نهار شنو راسي يعني أري راس أقدر يخسر أمجن هي مثلا خوي يعني الجور دولة كيانجي والله كنت بفكري هنا دم خوي دم زراندن يدايا وهنا قانون اقتصادنا اللي اشبركو هنا جاكو صار تنمو ليه نها اللي مادام تشير بد ي آمده بكن اما فيش بشوبينا دسته اكولوجي اللي اكولوجي ده بشتي وي همان من القانون المبنتوي هيرين وانا بلورند پارکاندا لبر یک لاورن مثلا هاتنا که ذکرن زید خوزایا هشت آنی نور بخور یک مروبی کولک سازین کولک دلی بیتشتینا پارک حیوانان ین لاورن لی اگر بینن جی دفعه بچش حرمات بینن یک رزیج جیاناوی را بگرن و همان دمید عزیت لینکن و خزايا ويعني جيك جرى شبكن كو أو هيس بك خزايا ده يعني هنا قانون نسقو باستن ما في وان وتشكرنا أوي يعني خدناوي حمو أبنا قانون وأجر أبنا بد قادنا تأويد جزات تينا برين الكسر كو صادقين أبنا بالكو قانون جزفتنا بو ما مجبور يا نفتوي داني لأن هذيك كشحمو صازين خوان راستي وكسك كو أري راسه بلكي أنا أكولوجيستم ليه اگر ام پارادیگما خواجه بنرن یک جهیم بهینی پارادیگما اکولوژی و کسب کو هم نوچگهان هم دنگی ویدلی هم جی کسب اکولوژی حزدک جخوازار حزدک ام بانگ سازین خودکن یعنی شارداری و همان من دسته اکولوژی لسر بين جاري بسكن أو لورند وان خصصان در بخن جوان بانك دكن وأم هذي دارن كو آلي كاري دبي آلي ده بوان لورا بكن همان دميده خودي ويجي يعني بتفشي ويد خودي ويد ما كرا خوي وانجي ويجي قوتش قو أف دما كل دولة تانتين شكرن دولة شارداري آلي كاري كسينو ساتش بو بروجه أخوة بيبينن زي ويبخوش بروجانه داير شارد هاي يعني أبدي في آلية دكي مولكوي هيا وأول شي خواستو أزالي كاري دخوازم نهامانا دستين وجي من سالانه أفكري لكم بس تشتكي ليزي دكم خد بيشتي بيجاتا أفتش ليزي دكريا أم في أبرزي دكتشتاد خوازم وكنجي نخويا ولا بيجا من دارك هبا شبالكو أفتشيكم جي وبشتي بلكي سالادن من درخا يعني شبوجي أز نكارم دادا تشتكي تشيكم بيجي غالي كاريش سازيان مثلا دمك مثلا جيكي كو دندريش بدن ويش بو أمشي جيكي تشيبتش بو لاورا ويجي أستشتاني دمان نها نكو أمتسك إنها دكم لوي داري لاور دروشتنا باشتنا دویم همو بین آلی کار به دورش بواناش و روشه در بخن هل بت ماموستا دسته صعبه لسر شیروه تد درباره ام ببیجن پارستنا لاوراندا انکو آجالاندا ماموستا بریتان يعني وقت جي اني سر زمان لاور جهوانا باركين ام ببيجن آجالانا ند ام ببیجن قفص و وامجارن دیل کرنه دا جه خود گرن گلو درین گنجاو یکو لاورت دا جیان بکند نرین اتا دا چیا اینا کم بیجن من دما کو ابنو تشتبیتشتی ملگلک اوی من هیری مثلا بهنن دولتان راس دا پارکه دا تینا بچکرم پارکه تاوا اینا کم بیجن ود دارستانکی قارق ود دارستان بیجن وبشي وانا وراهيا يعني كمجن بجامي يعني جزء تيري برمزن وإلشي إنسان لكن خاطنا تشكر لي أو حيوان أو لاور هيست كل خزايا ده قادر برمزن يعني كمجن جبو هرش جبو باندا يعني جبو ناشير خاطيا ذكرن أو لاور هيست كل خزايا ده أجل تيري أنا بك شخصي أزاسنا بينم نفيتشتي يعني وكيكو إنسان تسلي بنيرا نظام شبكة لي مثلا بيجن جبونا كو زاروك يعني إنسان خزايا دارورا خوشين ناس بك بلكي هنا كريبازن باشتر كو مرف وقت قلت دولتنا هات شكرن بارقين برمزنن دارستانن
يعني دارستان برمزة ونوعاتنا أما ذكرن ذكرت هنا أوجد نابا قانون هذا بغباز القانوني بين باراستن يعني وقت نابا يعني نابا يكون هالنقاش ده جي باركي نوران شكراستن يانا ليوم بفربر نباش يوم إدينا باركي أم تكرم مجن وقت قشيجة هي يعني ديل هذا قشتن وصنا أما مثلا هذا بينك أزبيجم إنسان إما بر نورمال وإما تشمع حيوان أجمل قلت إما ذي داري قيمة إنسان سنية ذي داري إنسان حروش سوري تين بوشتن تركتي ما في دوران بينك أزبيجم تشتر بساجي ضمن أو كرن لأزو خازن ذي بيجم اگر انسان دارو بخوزایر دوست خودی افشار جی چنابه اگر ام بنیرن ایجو کامپ هولی جان بالامن دکشان دوستا دارو کن کو پیری اشکنجه کرن انسانا یانجی سرجه کرن انسان کرن دسته کل سر لوبا انجار باندن او کس يعني اف وسانا انسانه ایجو ضرر بده لها جبو جوا کجی وینم فیده بد جبركو جخوش خوزايا خود درك هالفيها أري أهم فيد مثل أزبغال تاخكي بجيم زاروكين وي تاخي قلت جراء زبينم دستان دا أوليسك خسنشتو كوچك كي أولي دخن أزبغال چان جراء شما من دستيوان خلاص كي كوچك من يعني شمباتي وانا جيما قلتنا أنا أفهم يا مرباطية إنسان دبي ضروري خود شوا تربية بكيا شوا مزن بكيا شوا بخوزاير دوست مزن بكيا أنا دبي جيتي لو ما تعبر دما أز بيجمي أول دور ده عاجز جل كذا بكلام بس تشما خو عاجز يعني كل نورمال جوارا اللي أز بخو بيست كم أز إيش أكون هاي ما بتقصصك أز شيء بكم أز حيواني ولا أريد فكرم أجي شيء أز خمسوناوي أز كأو شيء بكم يعني دما أز بيت بيجم بلا كذا بكو بيت تشوف جيلنا إيه أوجي رحلة أوجي شهيستك أوجي خوازاي أوي هاي غادية أوجي هاي قدام دبي ريزجير بيجرن جبونا ودبي تربية يتحبا دبي پرورده هبا دمال باتی ده تایبه دبی پرورده به داین زاروک و چه بخوازای را دانستاندن بکن نکنی لک بداران را میگه لک زاروک هنه دارک لور بچینن ده بشکینن به زاروک چوا بخوازای را دوستی که چوا بخوازای را گنجاو بجی روژا ایرو دنیاری ایدی انسان افقا سرطان افقا نظانم چما تشيد با افقا نخوشیم که هنه چما تشيد بش برکو اید خوازا مروف خوازا تنکی دیگه مروف این چوا تنکی یم که مالبات نوسا مزن کرنه او حس کرنه که خوازا یا لاوران یا دردور یا آوه قیمت ولاد قیمت آخه بزاروک خوان نزانم فهم کرن زاروک چی مزنبن او انجام ده تشتی نوسا جی درده کبش بونه به بان حمول سازی خود که کدوی آلیدن جبون خوزای جبون راورا پرورده بدن زاروکی خود و سازی مجید پرورده ده جه بدن تشتی نوسا زاروکا پرورده کنو پیوست بگه کوزای را چه بکن لید به ام یعنی بان زاروکا او بکن شو پیشاروجی تشتاکو از دیفیشم یعنی ام چاوا تشتاکش بوخا قبول نکن دبیمش بوانجی قبول نکن گوتن از دیجمه هل خوک تجي أني صار زمان أم بهيفينا كسن المجهدار جيدكن باش چه أم بيجن سازي بن چه أم بيجن جهة پرورده بن دبستان بن پرورده عماله بخوبه اگهدار بن جبا مجاره ولو جبركو تمافي لاوران نديوانا كي تگهن دي لاوران تأذيتا وانا كي نكي دداوية دا يعني تشتا ام دكارن ببيجن كوت لاورا دكي يعني الخزاي دكي يعني المروف دكي ومروف جي في كهناكت كي وكرفتارة كي روجانا بريطان إيرلان نوچگهانا آجانسا هواره زور سپاش بوی تولیبونا تاوش بوی آگاهین و تجمرا دایی دیار کرن و پیشکش کرن سپاسگزارم که کیف خوشم که اون برنامه رخصت شدیم و آگاه دار کردن باقی
همچی هویدارم او گهداروانی و هنک بان ببن هنک استیاری بان چی بل هم بر لاورا گلک سپاس. سپاس خوش مامۆستا. هەن شیرەتێن ژینگەهی دەربارەی ئاژاڵێن di پارکێدا پەیداکردنا ژینگەهەکە خۆزایی ji بۆ حەیوانان سێوراندنا قەفەس ئان ژینگەهن ku ژینگەهاوان a xwezayî di nav de şînkahê avokevir dişbin hev kêmkirina bermayîyan û vezîvirandinê bikaranîna materyalên vezîvirandinê û kêmkirina bikaranîna plastîkê di nav parkê de parastina av û enerjiyê pejirandina pergalên avdaneyên jîr û bikaranîna enerjiya rojê ji bo ronîkirinê bernameyên hişyarîkirina mêvanan peydakirina panelên agahdariyê an çalakiyên perwerdehiyê ji bo perwerdekirina mêvanan li ser ka mirov çawa jîngeh û heywanan diparêza lênerîna tenduristiyê ya domdar ji bo heywanan peydakirina xwarina ewle û xwezayî û kontrolkirina birêk û pêk ji bo misogerkirina ewlehiya wan parastina cûreyên din ên dibin gefê de bejdarbûna bernameyên çandinî û berdana heywanên dibin gefê de bo nav çolê. Gera meya jîngehê li vir bidawî dibe lê rêwîtiya parastina erdê qet bidawî nabe werin em destê xwe dirêjî hev bikin da ku keskahiya wê biparêzin û afrînariyên wê ji bo rojên geş û pêşerojeka ewle her şad û bextewar bin.